Halo, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama Bang Bay. Nah, Bang Bay lagi di Jalan Brigjen Hasan Kasim. Lihat ada yang jual ketoprak, warung ketoprak namanya teman-teman ya. Ini di pinggir jalan pakai gerobak nih teman-teman ya. Yang ngantri lumayan banyak. Berarti enak nih teman-teman. Kalian boleh coba nih kalau mau mampir ke sini di Jalan Brigjen Hasan Kasim dekat Simpang Sukojo ya teman-teman ya. Pak De, aku sedang Pak De. Hah? Sedang. Ya, makan sini ya. Makan sini ya? Iya, makan sini. Mana Bude? Sakit. Sakit. Oh. Yang di Bruno saya buka lagi. Tak kenal bisa. Yalah. Sampai di rumah gue cantiknya. Hati lagi. Ada banyak tapi cuma Pak De nak giling. Hah? Nak gilingnya lagi kemarin. Gongso dikit deh, goreng dikit. Banyak bawa tadi semua ngomong mak pedes galau tadi. Mas bungkus ya? Makan sini Pak De. Belakang. Masih kan 12.000. Nanti nasi lalu. Nah, kalau berapa hari, berapa kali sini habis terus.